Sretenje Gospodovo ne samo praznik, v koji što praznuvame sredba so Bog na Sveti Oci Simeon. Tuku sretenje Gospodovo je predvsej primanje na Bog. Zato i Sveti Simeon, koji što je danas glavni od učesnik ova tajna praznična, na crkvata, ova bogočovečka tajna, go narekuvame bogoprimec. Oti kakva bi bila poentata i smislata na jednostavno sretjavanje so Bog i na sredba so Bog kako nego primiš Bog. Crkvata je nositelj i čuvar na ta tajna. Od kako Bog se voploti i stana čovek i osnova crkvata kako svoje telo. Crkvata je telo Hristovo i mu ovozmožuvana padnati oti grešen čovek, ne samo da go sretni i da go poznaje Bog vo crkvata, tuku da go primi i da stane jedno so nego. Tajnata, svetotajinskata dimenzija, na to i takvo sretenje se slučuva jedinstveno vo crkvata. Imame lično, imame soborno sretenje. I mnogo je važno da znajeme deka jedno to bez drugo to ne možet. Jedno to je nevozmožno bez drugo, to i tije se proniknuvat. I jedno to je ostvarljivo samo se ako se ostvari drugo to. A to sretenje najprvo se slučuva vo Hristovata ličnost. Vo Hristovata ličnost se sretjavat i se sojedinovat Bog i čovekot. Jednaš za sekogaš, nerazdelni za sekogaš. I tok mu ta tajna se čuva vo crkvata, no ne se čuva kako muzejski eksponat, koja što možete da dojedete i da ja vidite. To je tajna koja što se žive. To je sredba koja što se ostvaruva odnovo i odnovo. To je sredba koja što se prodlabočuva. To je sredba koja što započnuva vo vremeta i vo istorijata, vo crkvata, no prodolžuva vo eschatonot, vo večnosta. Jedinstveno ta sredba go osmislува čovekovi život i čovekovo to postojenje. Nema ništo potragično i suštinski ponesrećno od toa čovek da ne ostvari ta sredba vo svoj život. Sušnost to tamo izlegува zbor od sreća, od sredba, od sretenije. Što može da go usreći i da go izraduva čovek ako nego sretne ono za koga što je sozdaden. Zato velime deka nadvor od crkvata, od postojenja tovo crkvata naši od život nema smisla. Gledajte kako i svetio ti praveden Simeon ni veli predanije to. Njegovio život bil čudesen po mnogu nešto. I ve vredi da spomeneme nakratko. Za onije koji što ne znat. Sveto to predanje ni veli deka to je živel celi 360 godini. I živel samo zaradi toga što koga bil jedan od onije koji što od 70 ljudje koji što go preveduvale stari od zavet od evrijski na starogrčki v Aleksandrije i koga došel do proroštva to na prorok Isaija, kada što prorok Isaija zboruva za ova tajna za koje što je napomnav, koje što se slučuva i se ostvaruva vo ličnosta Hristova, za sjedinuvanja to na Bog i na čovekot. No deka ta tajna ke se slučivo devojka koja što ne poznala maš, deka ta ke začnike ja rodi ta čudesna i nepovtorljiva ličnost, jedinorodni od sin Božji, sin čovečki istovremeno. To je zastanal i rekol kako je možno ova deva da začni da rodi. I kako što go držel perota, namesto deva, na starogrčki napišal žena.
I mu se javil angel Gospodov i mu rekol, ne izmenувaj ništa, treba da stoji taka deva. A jaz ti velam, dodeka njego vidiš ostvarovanjето na ova tajna, ti nema da umreš. Nema da vkusiš smrt. I zato se ovi zborovi na svetio ti praveden Simeon, koja go videl Hristos, ne samo što go videl i go prepoznal, toko go primil zaradi toga što ti je 360 godini živel, čekajte go nego. Čekajte go, to je mig. Smetajte go ovoj život za ništa nasproti sredbata su nego. I zato go slušame, svetiot Simeon Bogoprimec, koji što danas veli, sega go otpuštaš svoj od sluga vo mir, vladiko, i što dodava spored zborovite tvoji, onaka kako što mi reče, dodeka ne te zdogledam i ne ja vidam, nego vidam ostvaruvanja to na ova tajna, što si je prorekol preko svojite slugi prorocite, nema da umram. Nova sveti Simeon go kažu vas o radost, zaradi toga što znaje deka za nego veke nema smrt. Zaradi toga što veli deka vona dete malo koje što go drži na svojite race, po svojite pregradki, go gleda spasenije to svoje, spasenije to na Izraelot i spasenije to na sio čovečki rod. Nije živejeme vo svet, braći i sestri, vo koji što na luge to ne im se žive. Život odnese smeta veke za dar. Luge to kuka, ti se žalo, deka život od je težak i deka nema smisla, ne nodjat smisla, ne nodjat radost. A zašto je to tako? Zaradi toga što neja živea tajnata, ova tajna koja što je živea crkvata, tajnata na sretenije to Gospodovo. Tajnata vo koja što Bog se sretjava, Bog ni se otkrivi, Bog se prima. I Bog stanuva naša sobstveno, stanuva glavna sodržina na naša ta pregratka. Strašno je i užasno da se žive bez Bog, makar i samo jedan den. A ušte postrašno je da se zamine od ovaj život bez Bog. Da se nema Bog za svoj sopadnik. Oti togaž ta duša koja što umire i go napušta telo to, ne može da kaže sega go otpuštaš vo mir svoj od sluga vladiku. Zaradi toga što nitu Hristos ti stanal vladika, nitu ti si stanal njegov sluga. I zaradi toga nitu život od go živeš vo mir, nitu vo mir ke zamineš. To je zajednica. I gledajte ikonata na današnjov praznik me podsjeti na ikonata ili na freskite na Uspenijetu, na Božjata majka. I vikam, kako čudesno presveta Bogorodica, oti ovaj nejzin praznik, vojedno, po svojite sveti molitvi, so svoje to čudesno učestvo vodomostrojot na spasenijeto, ne pravi učesnici i nas vo svojata tajna. Vo tajnata koja što se slučuva pomeđu neja i Bog. I nizinata tajna stanova i naša tajna, stanova Bogorodična tajna. Presveta Bogorodica go prima Bog, pozborovite na sveti Arhangel Gavril, se sojedinuva so Bog, se sretjava i go prima i go drži vo svojite pregradki. No na njezinoto uspenije gledame kako Hristos jazima njezinata duša i ja drži vo svojite pregradki. Isto i sveti od praveden Simeon go drži sinot na deva vo svojite race, no i svojata duša ja predava vo njegovite race, vo njegovite pregradki za sekogaš. Sretenije Gospodovo podrazbira ličnosen odnos.
koje što ne se slučuva nasilno. Sekoj može Bog da go sretni i siguran sam дека go srećava vo jedan mig od svojot život. Оти възпротивно Бог би бил неправеден. Но не секој го прима Бог. Не е доволно да се стане учесник во тајната на сретението, на таа средба со Бог. Уште пострашно е да го сретнеш Бог, а да не го примиш. И ви споменав на почетокот на мојава беседа дека овој празник има лично соборна димензија. Соборната е ова која што ја живееме на светата литургија, кога се среќаваме и се соединуваме таинствено со Бог, но и еден со друг. Но ако не се случило тоа лично сретение, ако не сме отишли и проникнали и продирале во единственото место каде што му е возможно на човека да го сретне Бог. А тоа место, драги браќи и сестри, не е ниту Ерусалим, не е ниту некој манастир каде што се чува некоја чудотворна икона, не е ниту Света гора, ниту било кое од светите места на земјава. Тоа место е човековото срце. И ако твојот ум нема пристап и не дошол на тоа место и таму Бог не ти се открил и не си го сретнал, ти не си го ни примил. Оти еве, ние нели се причестуваме? Ке се причестиш и немаш мир во својот живот. Немаш радост во своето срце, туку се уште гледаш злоба и гледаш како владеат страстите со сите сили на душата. Причестувајќи се со Христос, се причестуваш со секој еден човек, па дури и со непријателите. Излегуваш од црква, не си човеколюбив, ги мразиш луѓето. За непријателите не станува ни збор. Ги мразиш луѓето кои што одат со тебе на црква и се причестуваат. Не можеш да ги поднесеш оние со кои што живееш дома. А тоа е се заради тоа што си го сретнал Христа, си станал сведок на таа тајна на сретението, но не си го примил. Лично, најпрво, преку личносен подвиг во борба со страстите, со злото, во самиот себе, не надвор од себе. Со злото надвор од себе се борат обожените и свети луѓе, со молитва за целиот свет. И затоа ние не треба воопшто да зборуваме, заради тоа што нема зло надвор од нас, се додека нашето срце останува недостапно и затворено за оној кој што заради нас се роди како човек. Оној кого што светиот и праведен Симеон го чекал 360 години за да го сретни и да го прими и да стане негов слуга, а очекуваниот да стане негов владика. Не сакам да ве држам многу, размислувајте за сето ова што го реков и да ни даде Бог на сите да проникнеме во тајната, во големината на овие зборови што ги изговорил светиот праведен Симеон. Сега го отпушташ својот слуга со мир, владико, според зборовите твои. Зашто очите мои го видоа спасението твое. Очите на просветлениот ум мора да вида дека најпрво човек е спасен самиот, да почувствува дека е спасен, дека Бог го љуби, дека Бог го прегрнал и дека тој го прегрнува Бог. Да стане сведок на спасението. Тогаш тајната, соборната тајна на црквата станува негова собственост. Бог станува негова собственост. Станува главна содржина на неговата преградка, на неговиот живот. Или како што вели старец Софронија Десекс, гледаме чудо во црквата како човек, кој што е слуга и кој што е создание, му се дава можност Бог, Создателот и Господарот, да го направи заробеник, да го направи собственост на своето срце. Бог да ни даде по молитвите на Пресвета Богородица, на светиот и праведен Симеон, да станеме учесници и сведоци на оваа тајна и нашиот живот да го живееме во мир, со единствениот кој што донесе мир во овој свет, за да можеме да го живееме во мир и да можеме да го завршиме
во мир. И така ќе се исполнат и на нас зборовите на свети апостол Павле, живееме ли, умираме ли, Господови сме. Бог да ве благослови.